Okay, so hold on, DJ, because where the f did you get that from? I mean, like, you are really all up in my diary right now. I mean, you really gonna need... Et udsagnsord er et udtryk for en tilstand eller en handling. Det findes ved, at man kan sige at eller jeg foran. I engelske sætninger er det to eller I. Det bøjes i nutid, datid, før nutid og før datid. Going down, I'm yelling timber, you better move, you better dance, let's make a night, you won't remember, I'll be the... Tillægsord er ord, der lægger sig til andre ord. De bliver også kaldt for beskrivende ord. Tillægsord bøjes i køn, tal og grad i form af første, anden og tredje grad. Eksempelordet cute, eller farver som red og blue. De er tillægsord, da de er beskrivende i forhold til et navneord eller et personligt navn. Navneord er ord, der betegner konkrete ting og steder. De bøjes i ental, flertal, herunder bestemt og ubestemt. For at finde navneord kan man sætte en eller et foran. Egennavne er også navneord. Det omhandler bare omkring steder eller personlige navne. Det skrives med stort begyndelsesbogstav. Clothes off, twerking in their bras and thongs. Timber. Face down, booty up. Timber. That's the way we like the wood. Timber. I'm sicker than an oil spill. She say she won't, but I bet she will. Timber. Swing your partner round and round, and then the night is going down. One more shot, another round, and then the night is going down. Swing your partner round and round, and then the night is going down. One more shot, another round, and then the night is going down. It's going down. I'm yelling timber, you better move. Remember, I'll be the one you won't forget. It's going down, I'm yelling timber, you better move, you better dance, let's make a night, you won't remember, I'll be the one you won't forget. De ord, de siger noget om tiden, stedet, graden og måden, og så siger det noget om hele sætningen. Eksempler: He might be here tomorrow. Da det ikke kun siger noget om et ord, men hele sætningen. De knytter sig ofte til tillægsord, udsangsord og andre biord. Talord angiver mængdetal eller ordenstal. Mængdetal er tal som 1, 2 og 3, og ordenstal er ord som første, anden og tredje. Stedord er ord, man kan sætte i stedet for navneord eller navne. Eksempel han, hun, den eller det. Bindeord er ord, der binder sætningen sammen. Sideordningsbindeord er ord som og eller, der binder to hovedsætninger, to verber eller to substantiver sammen. Underordningsbindeord er ord som at, fordi, når eller hvis, det vil sige ord, der binder en ledsætning og en hovedsætning sammen. Rough man there. Suspects, where you with? I wanna dance till the sun comes out. Move my hips to the beat of the drum. I saw the breeze catching my skin. Kendeord angiver den bestemte eller ubestemte form. Ubestemt form er en eller et,
og den bestemte form er den eller det. Forholdsord angiver et sted i forhold til en ting. I dette eksempel har vi brugt kassereglen, hvor manden står ved siden af, over, mellem, i eller under kassen. Udråbsord er enkelte ord, der kan stå for sig selv og indgår kun i direkte talen. Eksempel hej, af eller hurra. Like Twitter, girl follow. Anyway, me dear the girl holla. Cause she love me style, give her order. She respect the eye like pooper. Cause she know say we fascinating. Number one, no underrating. Anytime me want, she cooperating. Connection Wi-Fi, we operating, yo. She'll give the authority, girl, I show the quality, cause she know say me heart,